twageze i Burayi aka kanya hari ibintu birimo kuvugwa ku mugabane w'i Burayi. Duhere kuri umusore witwa Eberechi Eze mu ikipe ya Crystal Palace. Mu ikipe ya Crystal Palace bari bamaze igihe babona proposal y'ikipe ya Arsenal yuko bifuza uwitwa Eberechi Eze kugira ngo azaze gufasha ikipe ya Arsenal. Uti bimeze bite rero? Ikipe ya Arsenal yerekanye ko yifuza uwitwa Eberechi Eze kugira ngo ibe yamutwara, ariko nyuma yuko bagiye babona yuko bigoranye bahisemo kugira gute, bahisemo kuba bakomeza baganiza abandi bakinyi mu bintu bigiye bitandukanye, kubera yuko ikipe ya Arsenal yagiye igura abakinyi benshi bagiye batandukanye. Kubera umusore witwa Eberechi Eze baravuga bati ubwo ari mu gihugu cy'Ubwongereza, reka tumwihore turaza kuba tuyikoraho gake gake. Ariko aka kanya ikipe ya Arsenal yamaze kuba yasinyisha umusore witwa Christian Norgard mukuye mu ikipe ya Brentford, isinyisha umusore witwa Martin Zubimendi mukuye mu ikipe ya Real Sociedad, isinyisha witwa Kepa Arrizabalaga mukuye mu ikipe ya Chelsea, nanone kandi isinyisha witwa Noni Madueke mukuye mu ikipe ya Chelsea. None aka kanya Arsenal irimo kurangizanya n'umusore witwa Christian Mosquera w'ikipe ya FC Valence yo muri Espagne. Akaba uyu munsi yagiye kuba akora ikizamini cy'ubuzima kugira ngo arebe uburyo yakinira ikipe ya Arsenal next season. Azaba rero ari umukinyi ukina hari ku mwanya Saliba akinaho kugira ngo barebe uburyo yazakurira iruhande rwa Saliba. Dore yuko Saliba afite imyaka 24, uyu musore afite imyaka 21, ni ikinyanya cy'imyaka 3. Bakaba bavuga bati ntawamenya wabona ikipe ya Real Madrid ije ikaba yagira gute, ikaba yamutwara uyu musore witwa William Saliba. Akaba ariyo mpamvu Arsenal yahisemo kuba yazana uwitwa Christian Mosquera. Rero ikintu gihari nuko nyuma ya Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, Christian Norgard, Noni Madueke ndetse n'uwitwa Christian Mosquera, aka kanya deal ihari irimo gusozwa niyo mugabo witwa Victor Gyökeres. Victor Gyökeres impamvu bitarimo kuba byagenda neza kugira ngo deal irangire, bemeranyije miliyoni 63,500 cyangwa se 63.5 million amamiliyoni y'amayero, sorry y'amapaundi, miliyoni 63 z'amapaundi akaba arizo bazatanga kwitwa Victor Gyökeres, ariko akaziyongeraho miliyoni 10 zizaza nka add-ons zikazaza mu giciro bigiye bitandukanye. Izo miliyoni 10 rero uburyo uburyo zizishyurwa akaba ari byo bintu bihari aka kanya. Ikipe ya Arsenal irimo kuba yagira gute, yakumvikana n'ikipe ya Sporting. Miliyoni 63 bamaze kuzemeranya kugira ngo Arsenal bazishyira kuri konti. Ibyo byo byararangiye, igomba kuzishyiraho, ariko izo miliyoni 10 za add-ons akaba arizo bagiye kuganira. Ese tuzazishyura mu myaka 3 cyane mu myaka 2, cyangwa turazishyurira icyarimwe, cyangwa tuzazishyura sezirangi, cyangwa tuzazishyura mu myaka 7? Ni ibyo bintu nibyo barimo kuganiraho byonyine, ariko mu gihe barimo kubiganiraho ni nako ikipe ya Arsenal irimo kuba yategura uburyo uyu musore yakora ikizamini cy'ubuzima. Rero akaba ari gutyo bimeze kuri uyu musore w'umunyasuwede rero wavuye mu ikipe ya Sporting, akaba agiye kwerekeza mu ikipe ya Arsenal. Ariko nakubwiye yuko utwo tuntu duhari barimo kuba baganiraho nitwo turi buze kugira gute kurangira. Ubwo rero ikibazo cyo baraza ko bakumvikana uburyo amafaranga agomba kwishyurwamo. Nibemeranya imyaka 3 ubwo nuko, nibemeranya imyaka 2 ubwo nuko, nibemeranya yuko bazayishyura ariko Arsenal wenda asoreje ku mwanya wa 2 cyangwa se nibemeranya kuba bayishyura ariko Arsenal yatwaye igikombe, byose barimo kuba bagira gute babiganira. Ibyo ngibyo ntago ari ibintu bikanganye cyane. Narababwiye ati Victor Gyökeres ni umukinnyi w'ikipe ya Arsenal next season neza cyane, kandi gihari nuko tudushaze twamara abakinnyi Arsenal imaze kuba yasinyisha. Aka kanya Arsenal imaze kuba yasinyisha abakinnyi 6. Rero uwa 7 ni Eberechi Eze ngo twagiye tumugarukaho. Eberechi Eze impamvu nawe bicira aho ngaho bitarimo kuba byafata indi ntera, Arsenal irimo kuvuga iti ikipe ya Crystal Palace ikaba yifuza miliyoni 35. 35 Arsenal ikavuga iti ko tumaze kuba twagura abakinnyi benshi
kubera iki tudashobora kuba twanegosia n'ikipe ya Crystal Palace ikaba yagabanya kuri aya mafaranga. Ikintu gihari nuko rero bagiye kuba bagira gute, barifuza kuba bagira ngo Arsenal ibwire Crystal Palace ibe yagabanya ku mafaranga none batwara witwa Eberechi Eze. Arsenal ikavuga iti niyo bagabanya miliyoni 5 zikaba 60, muri izo miliyoni 60 tukaba twagira gute twazazishyura mu myaka 3, ubwo buri mwaka bivuze ko Arsenal zaje yishyura miliyoni 20. Eberechi Eze agahita asinya amasezerano y'imyaka 5 mu ikipe ya Arsenal, bivuze ko muri iyo myaka 3 Arsenal zasoza imyaka 3 yishyura Crystal Palace, noneho indi myaka 2 zabisigaye Eberechi Eze akazaganirwaho n'ikipe ya Arsenal, akaba yazongera undi mwaka umwe cyangwa n'imyaka 2 kugira ngo akinire ikipe ya Arsenal. Ariko igihari nuko ngo ikipe ya Crystal Palace yavuze iti nta gahunda kuba twagabanya kuri aya mafaranga, kandi ngo ikindi niyo mwayemera yose mukazana imbumbe 65 nta kibazo, ariko kuyishyura mu byiciro 3 ntabwo byakunda, atahubwo mwayishyura mu byiciro 2. Ubwo rero akaba ari gutyo bimeze kuri uwo musore witwa Eberechi Eze, bakabifuza yuko Arsenal yatanga miliyoni 65 noneho ngo ikazazishyura mu byiciro 2. Akaba rero ari gutyo bimeze. Rero igihari nuko akanya kariko kose turaza kuba twabona deal y'uwitwa Eberechi Eze ishobora kuza kuba yagira gute yasubizwa hasi, ahubwo ikipe Arsenal igahita itekereza ku musore witwa Rafael Leao cyangwa se Anthony Gordon w'ikipe ya Newcastle United, dore ko Newcastle amaze kwagura umusore witwa Anthony Elanga, ikaba irimo no kwifuza abandi bakinyi bagiye batandukanye. Rero akanya kariko kose Arsenal aza kwakaritsa kwitwa Anthony Gordon, ariko bivuga yuko Anthony Gordon araheze cyane kurusha uwitwa Eberechi Eze. Ariko akanya kariko kose kadutegereze tureba, hari n'andi makuru arimo kugenda avugwa yuko ikipe Arsenal ikaba yifuza kuba yafata Luis Nelson ndetse n'uwitwa Fabio Vieira, bakabaza muri iyi deal y'uwitwa Eberechi Eze akaba yakarikiza mu ikipe Arsenal, bagafata Fabio Vieira ndetse n'umusore witwa Luis Nelson bakarikiza mu ikipe ya Crystal Palace, noneho Arsenal ikaba yatwara uwitwa Eberechi Eze. Ariko Arsenal ubwo icyo gihe yakongera andi mafaranga, kuko sinekereza yuko abo bakinyi babiri b'ikipe Arsenal bava mu miliyoni 65. Ubwo rero akaba ari gutyo bimeze ku ikipe ya Arsenal, akaba ari gutyo bimeze ikipe ya Liverpool nyuma yuko yaje yifuza abataka benshi bagiye batandukanye, ikifuza uwitwa Hugo Ekitike, ikifuza uwitwa Alexander Isak, ikifuza uwitwa Dusan Vlahovic, ikifuza ba Benjamin Sesko, ikifuza ba Victor Gyökeres. Aka kanya ikipe ya Liverpool ihagaze ku musore yitwa Jean-Philippe Mateta w'ikipe ya Crystal Palace. Uyu musore afite imyaka 28, akina ikipe ya Crystal Palace, n'umwirabura w'umufaransa. Aka kanya rero ikipe ya Liverpool ngo ikaba yifuza kuba yatwara umusore witwa Jean-Philippe Mateta imukuye mu ikipe ya Crystal Palace, ikaba yamutwara mu ikipe ya Liverpool. Mwibutsa yuko ikipe ya Liverpool ikomeje kuba yakifuza n'umusore witwa Alexander Isak, bikavuga yuko rero ikipe ya Newcastle ngo akanya kariko kose ishobora kuba yaza kugira gute yamusimbuza uwitwa Hugo Ekitike. Murabyumva neza cyane ko aya makipe arimo kugenda yiyubaka, akanya kariko kose no gutegereza tukareba SS zitwara gute next season, dore yuko wafata ikipe ya Man City ugafata n'ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Liverpool, ayo makipe yombi ushobora gusanga byibuze buri kipe ifite abakinyi babiri ku mwanya cyangwa se barenze babiri, kuko wenda urebye nk'ikipe ya Liverpool yo ifite abazamu babiri beza, ifite aba defenseur beza, nubwo numvishe uyu mugabo witwa Ibrahima Konate arimo kugora ikipe ya Liverpool kuba yakongera amasezerano, arimo kuyigora ngo arifuza kuba yajya mu ikipe ya Real Madrid. Ari kubibona yuko witwa William Saliba ashobora kuba yamutanga kujya mu ikipe ya Real Madrid, akavuga ati shobora kuba nagenda vuba mango. Ariko ikintu nababwira cyo nuko Ibrahima Konate aramutagiye mu ikipe ya Real Madrid, bivuze yuko witwa William Saliba yazagira gute yaguma mu ikipe ya Arsenal, abwo akazategereza nyuma y'imyaka nk'itatu cyangwa 4 iri imbere akabazerekeza mu ikipe ya Real Madrid. Tuvuye aho ngaho twerekeza mu ikipe ya Manchester United, bamwita Brian Mbeumo. Akanya kariko kose nubwo agarutse mu myitozo ikipe ya Brentford, biri kuvuga yuko ikipe ya Brentford yamwemereye kuba yagira gute yasozanya n'ikipe ya Manchester United akaba yerekezamo, dore yuko ikipe ya Brentford irimo kubashaka
umusimbura uzamusimbura. Rero akanya kariko kose ikipe ya Manchester United iraza kwakishyura $62 z'amapaundi ikazagira gute igatwara uwitwa Bryan Mbeumo. Ikindi kintu gihari nuko witwa Oli Watkins nawe akanya kariko kose araza kwakumvikana ikipe ya Manchester United, ariko na contact zihari hagati y'ikipe ya Manchester United n'ikipe ya Aston Villa kuba bavugana ku witwa Oli Watkins, ariko bivugwa yuko ngo personal terms z'ikipe ya Manchester United hagati ya Oli Watkins na Manchester United ngo byararangiye, igisigaye nuko Manchester United yaganira n'ikipe ya Aston Villa ku musore witwa Oli Watkins. Ikindi kintu gihari nuko ikipe ya Manchester United n'andi makuru nabonye yuko bifuza umugabo witwa Manchester United irimo kwifuza umuhungu witwa Nicolas Jackson w'ikipe ya Chelsea. Manchester United ngo irimo irapropoza kuba yatanga bid mu ikipe ya Chelsea kuba batwara uwitwa Nicolas Jackson. Dusoreze mu ikipe nanone ya Liverpool ku musore witwa Luis Diaz. Uyu musore witwa Luis Diaz ikipe ya Bayern Munich yatanze bid ya $67,500 mu ikipe ya Liverpool kugira ngo barebe uburyo batwara uwitwa Luis Diaz. Ikipe ya Bayern nyuma yuko yatanze, rero ikipe ya Liverpool yaravuze ati nta gahunda ihari yo kurekura Luis Diaz, ni ugutegereza mpaka isoko rija kurangira akaba aribwo dufata umwanzuro wa nyuma. Ikipe rero ya Liverpool ikaba yifuza kuba yashaka umusimbura w'uyu mugabo witwa Luis Diaz kugira ngo babe bamurekura yerekeze mu ikipe ya Bayern Munich. Rero ikipe ya Liverpool akanya kariko kose iraza kuba yakemera aya mafaranga $67 z'amayero kugira ngo barekure uwitwa Luis Diaz. Ese Luis Diaz arazakoresha mu ikipe ya Bayern Munich, dore yuko n'ikipe ya FC Barcelona imwifuza. Ubwo guteza tukareba uko biri buze kuba bigenda. Icyingenzi nuko bihari bimeze gutyo. Ikinyamakuru The Athletic kikaba arico cagize gute cyatweretse iyi nkuru yuko Luis Diaz yatanzwe $67, ariko ikipe ya Liverpool ikavuga iti ni ugutegereza tukareba niba biri buze kuba byakunda, ariko bisa na Liverpool irimo kubitekereza kandi akariko kose shobora kuza kuba yakemera aya mafaranga bakaba barekora Luis Diaz akerekeza mu ikipe ya Bayern Munich. Mwibutsa yuko ikipe ya Bayern Munich irimo kwifuza umusore witwa Leandro Trossard w'ikipe ya Arsenal nyuma yuko yabibonye yuko Rafael Leao atazakunda kuzamo, Gabriel Martinelli byaranze, ndetse n'uwitwa Nico Williams bikaba byaranze. Rero akanya kariko kose ikipe ya Bayern Munich iraza kuba yakibikaho uyu musore witwa Luis Diaz w'ikipe ya Liverpool. Kare icy'ingenzi rero ni ugukora subscribe ukande kunzogera, ibindi turaza kuba tubivuganaho mu kanya gato cyane. Reka dutegereze turebe uko biri buze kuba bigenda. Kora subscribe, share ndetse na comment umbwire. Turaza kuba twagaruka mu kanya gato cyane turebe ibiri buze kuba biraza kuba bigezweho mu kanya gatoya mu masaha ari imbere. Ciao ciao.